Thobela, ke a le lotjha, ke a le dumedisha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Makgabo. Le kgone ke rata hore re dire reading ya rena ya letjatši, re bone hore na letjatši la lekgono le tlo sepela ka sebopego mang. Pele re thoma ke rata hore ke amogele le ba ile hore ke mathomo ba tsena mo channeleng ya rena. Ke a le amogela ebile ke re na ba maoto le ipshineng ka taba tše ke le tshwaretse go tšona, le ipshine ka yona reading ya rena. Gomme ke kgopela gape gore le se ke la lebala le subscribe le like channel ya rena, le kgotle le yona notification bell eo gore ka mehla re uploada le kgone go tseba ebile le share video tša rena le batho bao le ba ratago. Okay, reading ya rena tšatši la lekgono ke na le karata tše 5 mo pele ga ka. Ya mathomo ke the Wheel of Fortune, ya bobedi ke the Queen of Wands, ya boraro ke the Seven of Pentacles. E dutše in reversal, ge e dutše in reversal go ra gore karata ela e lebeletše fase ga ya lebelela godimo. Ke na le the Ten of Wands, ke na le the Ace of Cups. Ka yona reading ya ka ya lekgono ke laboraro ke tšetlile la lotho. Ba bang ba lena le ka ba le mahlatse kore le ka ba le mahlatse a tšhelete, ene tšhelete ile gore e ka tla mo go wena e ka ba tšhelete e tla tla ka go betšha so o kgwetše maybe o rata go raloka dikara ba re keng di-lucky numbers or tšela tša go scratcha tšela go na le tšheletenyana o ka e winang, o rata go betšha dilotho go na le something se o ka se winang, o rata go betšha dipere, o rata go betšha di-soccer jwalo le jwalo. Go ra letšatši le ke letšatši la mahlatse go ba bantši ba ile gore ba tlo ba bala yona reading eki. Go ra gore le kgone o na tšhelete o ka e winang akere. Go ya ka dikarata tše wena o motho wa go šoma ene o bereka kudu ke gore wa pusha o bereka kudu. Dilo tšeo nago le tšona ka ra bophelo ke dilo tšeo di bereketšeng ga thata. O bereka mo ile gore nako tše ngwe ebile o lebala le nako ya gore o swantše o khutše o lebala nako ya gore o swantše o connecte le family ya gago. O motho le gore o rata mošomo wa gago kudu, e ka ba yona business ene o kgwetše le gore o tša nako e ntšhi o pusha business ya gago o le mo businesseng ya gago ebile o sa kgone o kgwetša nako ya gore o connecte le family ya gago. The universe e go lebeletše, badimo ba go lebeletše, mangwele a ba go lebeletše, ba bona ka mokgwa le gore o bereka thata ka gona gomme ba ka go fa mahlatse le kgono wa ba le tšhelete o ka go e wina. Ene ebile le kgono ke tšatši le gore o swanetše no relaxa o se ka wa bereka too much. Mohlomongwe already le kgone le go tsoga leforogo kwa le gore ai mmele go botša gore khutša ke nako gore o khutše tšatši la lekgono o ba le o ka ya kgwetše le gore o ile mmerekong wa gago ka baka la gore ga o na choice mara o kgwetše le gore today ga o nape o na le that energy no kwa mmele wa go rata go relaxa o sa rate go bona o bereka kudu o bereka ka thata. Ya gona taba go le souwe karata e ya mpontšha gore wena le kgono o tlo kgwetše le gore motho le gore ga o nyaka go bereka kudu o nyaka go no ba le go khutša mmele o nyaka go khutša gore o kgone go ba le maatla gape mmele o nyaka go recharger mmele. O tlo buna ba re ko botša gore o sa tlo buna ka mokgwa o berekang kudu ka gona o kore o sa tlo buna mphuputšo wa phatla ya gago, o sa tlo bona le wena o sa tlo šupa gore ya ke nnete ke berekile se ke berekele mahala se ke berekele fase ke nnete le kgone ke kgona go šupa dilo tše ke kgone gore ke di reke ka tšhelete le gore ke kgone go e berekela o ba o tla kgona go šupa ka pankeng ya wa re wa bona re ke na le bokae ke yona tšhelete ke bereketšeng ka thata ke kgonne go save ba re o tsebe gore go bereka ka mokgone o berekang ka gona o seke wa ke tshola goba o seke wa dira eng moputso ona o tlo humana. Ga ile gore o bereka ke company e itseng goba mmušo goba kae kapa kae o tsebe gore le batho bao ba berekang ba bona gore wena o motho wa go šoma ka thata ga se wena motho wa go tšwafa ene ba tla go putsa ba tla go leboga. Di-bonus o ka di kry-a go tšwa ka mošomong wa gago, di-salary adjustment ba oketša tšhelete la salary ela le yone e tla ba se sengwe o ka se tshwane wena o se ka kgathalela gore a ba nkokeditše ka boketo ba ka percentage e itseng ke ya fase eng wena leboga seo se humanang o tsebe gore mangwelo a gago lehumo la gago wena ba tla go fa lona. Go na le ba bang lehumo la lena le tla tla ka tšona dilo tša tshwana le go betšha go betšha dilotho go betšha di-powerball
go raloka tsona dipere, go raloka tsona di-soccer, go betšha di-soccer. Ke mo e le lekhumo la gago ba tla go fa lona ka gona. Okay, and then ya buša gape tša mpotša ka taba tša lerato. Tša mpotša ka taba tša lerato. Ba bangwe ba lena le kano ba le go tšele gore ka se sebaka ga o ka gare ga relationship o single. Ba re go na motho le gore o tlo kopana le yena, o ka kopana le yena le kgono motho wa gona. O mo motho o tla goga matlho a gago gore o tla go tšea maikutlo. O tlo re go mmona motho ola wa kwa mo pelong ya gago wa kwa gore go na le lerato mo pelong yaka, motho ola wa nkgatlha. So o ra re expecta dilo tše di botse le kgono goba ebile le ge ka sebe ka taba ya lerato, mara ge e le gore motlho mongwe o motho le gore o rata o ke pereka, o ka ba bereka kae mara o rata di-business tša ka mathekonyana goba straight wena ga o bereke motho mongwe wa ke pereka ona business tša gago. Today o tlo ba le di-ideas tša go godiša business ya gago. O ka rata go bona dilo tše di botse di tla go wena, go na le di-opportunity tše dintšhwa tše di tla tla ka ra bophelo ba gago letšatšing la lekgono. Ke loketse karete tše pedi tše e le gore di tšwa go the universe. Ge ke bolela ka the universe ke bolela ka the mother earth, ke bolela ka legodimo, ke bolela ka manyeloi a rena, ke bolela ka badimo ba rena. So a re kwe molaetša o le gore o tšwa go bona wa mathomo wa re sincere heart, pelo e hlwekilego, pelo e nago le bonnete ka mogare. Pelo e nago le bonnete. Ona wa re your sincere and believing heart is enough to draw my grace and light into your world. Pelo ya gago ye le gore ke pelo e hlwekilego, ke pelo ya nnete, ke pelo ya lerato, pelo e tletšeng ka kganya. E tliša, e dira gore the universe, e dira gore the mother earth, e dira gore manyeloi a gago ba tliše kganya ka ra bophelo ba gago. Gore go ba le pelo ela e botse, pelo ya botho, automatically o dirang o bula mabati, o bulela manyeloi a gago mabati gore ba tle ka ra bophelo ba gago ba tliše kganya ka ra bophelo ba gago. Ge ba tliše kganya gore ba dirang ba ko ba lefifi lela le sa nyakego, lefifi lela le dirang gore re be le dipati, re be le madimabe, dilo tša rena tša bophelo di seke tša sepela gabotse. Ba ko ba lehloyo, ba ko ba dilo tše dimpe, kore ba ko ba ntho engwe le engwe le gore ga e nyakege. Forgive yourself for your perceived imperfections. Ba re wena ka boswena o swantse o leke gore o ke tshwarele. Ge re le batho mo lefaseng re dira diphošo, ge re le batho mo lefaseng re dira dibe, ge re le batho mo lefaseng go na le tše le gore ga re di dire ka tsela ya maemo, ka tsela ya maleba. Nako tše dingwe re ba tempted, ra geloga dipelong, ra feletša re dira dilo tše le rena ra tseba gore ga ra tshwanela gore re di dire, ra tseba gore modimo yo maatla otlhe ga di dumele. So mara the mother earth o re go ka bula lebati la gago, wa mmulela lebati a tsena a tliša kganya ka ra bophelo ba gago, then le wena ntho o tlo kgona go itira keng, o tla kgona go ke tshwarela ka diphošo tše le wena o di dirile, gore modimo a go tshwarele le mangelo a le badimo ba go tshwarele dibe tša gago. Le wena ke kgopele tshwarelo, ebile ke pone diphošo tša gago gore ke dirile phošo ka 1 2 3, mola o kgone go šupa diphošo tša gago, then le wena ke tshwarele. Ke no fa mohlala, a ke re nako tše dingwe mohlho mongwe go na le motho le gore o kgopišane le yena, so it doesn't matter gore na ke yena go thomileng goba ke wena o thomileng na, o seke wa re no ke yena nthomileng, ke yena a ntirileng gore nna ke feleletše ke dira dilo tše ke di dirilego, ke dirile dilo tše ke di dirilego ka baka la gage. No, ke ntho la gore pele o ka leka gore mohlho mongwe o tshwarelana le motho la le kgopelana ditshwarelo goba mohlho mongwe o kgopela modimo tshwarelo ka selo sela se diragetše mosegare, wena ke tshwarele pele, ke tshwarele pele o fetše o kgone go kgopela modimo tshwarelo. Ge wena o ke tshwarela o tlo šupa diphošo tšela tša gago, gomme wa kgona go ke tshwarela, gomme o tlo ba le maatla a o fisa modimo wa mo kgopela tshwarelo, ka gore go ya kgopela tshwarelo e tlo ba e tšwa within your heart, ka mo peleng ya gago straight. I see only my beloved child whom I wish to help.
mangelo a gago a re ge ba go lebelela ba bona ngwana bona yo ba mo ratago, yo e leng gore bona ba rata gore ba ka mo thuša, go ra gore mangelo a gago ba na le wena all the time and ba rata go go thuša. E ka ba ka re ga mošomo wa gago o e le gore o šoma ga boima, mošomo boima o e le gore o tsoga everyday frogo ka masa o ke prepare o ya mošomong ola ka ra mare ga maka ka diphefo di felela godimo ga gago, ba gare ba bona and ba reng bula mabati ba tle ka raphelo ba gago ba kgone go fa tsona di-blessings tše ke setse ke boletse ka tsona. Ka ba ka bolela ka di-blessings tša rena di tla tla ka tsela tša go fapana, go na le ba bangwe ba na le lucky ya gore ba ka betšha di-lotto, ke ka mokgwa e le gore lehumo la bona le tla tla ka gona. Mahumo a rena a ka se tla ka tsela tša go tshwana, a ka se tlile ka tsela tša go tshwana. Ba bangwe mahumo a bona a tla tla ka tsona go bantši ba betšha dipere, ba betšha di-lotto, ba wina le ba ka thoma ba wina tšhelete ka bonnyane mara mafelelong ga nnyane ba e godiša mangeloi gore ba e godiše tšhelete o keng ge e le gore le wena go winne o kgona go appreciata wa kwata makua wa rapela ka khendela e tšhweu wa leboga modimo le mangelo a gago ka tšhelete ba o fileng yona. Then ba kgona go bona gore wena wa appreciata bonnyane bo ba o fang bona, and then mafelelo ba dirang ba oketša tšhelete ele. Mafelelo tša kgona go kgotša ebile o kgone go wina dimilione tšela ka mokana rena re di lebeletšeng re leka gore di betšhe mare re palelwa. Ba bangwe lucky tša rena ra leka go betšha mare total le number e tee ga e tsene, go ra lehumo la rena le ka setle ka tsela tšeo tša di-lotto, go na le ka tsela e le gore di tla tla ka lona. Okay, ke na le card ya bobedi e re free spirit, moya o le gore o lokologile, ga o imele ke selo, ga o imele ke mathata a lefase, kore ke moya o le gore o tletše ka kganya wa floata jwale ka nonyane fofa mo marung. I release your free spirit nature. You are my beloved wild child. When you accept my love, every regret shall be cleansed from your heart and your soul will be set free. Go ka lebelela karata e nyokolo tshwaneleng le mathomo ya sincere heart. Mo le gona o sa botšiwe jwale ka ba o bitša gore you are like a wild child. Ka baka la gore spirit sa gago se free, se tshwana le nonyane e phepheselang kua marung. Ga ona lefifi ka raphelo ba gago, go tletše kganya ka nako tše tšohle. That is why o kgona gore le go robetše mohlomongwe o be le dipono o ke pono o jale ka nonyane ye le gore e ya floata kua marung kua. You are a free spirit. So the universe, the mother earth, o sa bolela sa re ge wena fela o ka accepta lerato la ka, o gopole o boletše a re bula lebati ke tsene ke tliše kganya ka raphelo ba gago ke kgone go fa di-blessings. So gantši o sa bolela o sa re ge wena o ka accepta lerato la ka, dilo ka moka tše dimpe tše le wena o di dirile ka moka tšona di tla cleansiwa. Mother earth o tla hlatswa dibitšela tša gago because wena already o ke tshwaretše, o setša boletša gore ke tshwarele dibi tša gago, ke tshwarele diphošo tšeo di dirilego, and then go seno ke tshwarela wa kgopela tshwarelo go modimo. Mother earth o tla tla go wena ka lerato la gage ene ebile o tla tla a go hlatswa dibitšela, a go hlatswa tšona ka mokana ga tšona, gore go ya o kwata mamola o ya pele ga modimo ga sefahlego sa modimo o ye o tletše ka re ga kganya, o seke wa ya o ena le lefifi, o seke wa ya o ena le di-negative energies gobane modimo ga a di nyake. And o wa bolela o re ge ke seno cleansa tšona dibitšeo tša gago ke di hlatswa ka mokana ga tšona, moya wa gago o tla ba free, your soul will be set free. Ge moya wa gago o le free go ra gore moya wa gago ke moya o le gore o thabile, wena o tla phela o thabile ka nako tše tšohle. Ge o kopana le mathata ka raphelo ba gago o tlo kgona go kgotšela gore wena o facea mathata a uwe ka moya o le gore o calm, moya o le gore o gabotse, ga o face mathata ka moya ola wa o kwata, ka moya wa lehloyo. Le ka motho mongwe ka o dira nto ngwe ye mpe go yo mo approacha in a good way and with respect, wa montšha gore nna le ge wena o ntira 1 2 3 but nna ke sa go hlompha gobane o sembopua sa modimo. Ke ka mokgwa le gore mother earth o tla o dira gore o be ka gona, and the minute wena o ke thoba
motho le lena o fella ke matla ebile o tlo no swaba o tla bona e tla go wena lena ka go swaba ebile a kgopela tshwarelo ene motho a ka salle ka letšatši la mohlolo a tla go wena ka tsela ya go telela goba ka tsela ya go nyatša goba ka tsela ya go nyenya ke a le leboga ke yona reading ya rena ya tšatši la lekgono e tla boledišana le ba ile gore e boledišana le bona ge e le gore reading ye ke ga se lebane wena o se ke wa e gapeletša ya gago e tla tla ka nako ya yona ke a le leboga le be letšatši le le botse